السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد قال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala muna pupujihan iban sasanglitan hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala salta salawat iban salam pa Nabi sallallahu alaihi wasallam lapainin ahli niya iban sin kasahabatan niya iban hisiu-siu imiurul halim pa sin siya mga palanggungan kapag iman imaudu sin kita ni adlaw ini ahamiyatul wafa bil ahdi fil Islam amunain kahalga
kahalgaan sin pagtunay sin janji haagama Islam. Unubahaing kahalgaan sin pagtunay sin janji haagama Islam. Faya ibadallah, asababiyat mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna magmabuga kita niyo pa Allah ta'ala simmatan pagmabuga. Salta huminang kita niyo sing karayawan murah-murahan. Madawhat na to inmatan pagmabuga pa Allah ta'ala. Wa'lamu, iban ingatun na to sabun na tuod. In Allah subhanahu wa ta'ala mga palanggungan kapag iman, amarana biwafa'il uud. Diaak kita niyo sin Allah ta'ala in hipapatunay niya kato taniyo in mga janji. Hipapatunay niya kato taniyo in mga janji. Amuin kya janji niya kato taniyo hasupaya isab hitunay sin Allah ta'ala bang unin janji niya ha mga tao amun tiunay nila yung parjanjian muna parjanjian pa Allah ta'ala salta parjanjian papagkahin nila manusia. Amuin inda akan kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala mga palanggungan kapagiman hasupaya di kita niyo majumla rin ha mga jumlahan sin mga sila al-khainin amuin mga manusia manghayanat nang hahayanat sin parjanjian muna parjanjian pa Allah iwan parjanjian papagkahin nila manusia impangasubo mga palanggungan kapag iman unubaha imparjanjian natu iwan sin Tuhan natu aun parjanjian natu iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun kahasa kahaba kita niyo sumambahayang hitunay natu insam bahayang 5 waktu iban sing kasunnat-sunnatan niya dain doon jimanji kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala mga palanggungan kapag iman unin janji yan siya sabut sing kita niyo halam sin sambahayang hawaktu natu basahunin suratul Fatiha in aginatu pa Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji natu yan patuhan mga palanggungan kapag iman amuin imian kita niyo pa Allah ta'ala iyyaka na'bud tuput ikaw in pagtag-ipunan namu janji si manusia pa Allah ta'ala jimanji siya patuhan sinwayroon duga ing pagtag-ipunan niya buat malainkan Allah subhanahu wa ta'ala sata siunuan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iban ikaw intuput pangayuan namu ikaw intuput pangayuan namu tabang janji ini pa Allah subhanahu wa ta'ala na impagtag-ipon mga palanggungan kapag iman uno na siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan impagtawag kanya pagtag-ipon hasabab yatlo suway hitunay mo pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagduaa inyan pagtag-ipon in istiada in pagpatilimun inyan pagtag-ipon uno na rin ha mga jumlahan sin pagtag-ipon amun siyara sin Allah ta'ala piyang hindu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wayroon dugaing tunayan buat malaingkan amuna in nagpapanjari amuna in Allah subhanahu wa ta'ala hasabab yatlo bang tiunay sin hambuok tao nag-iiman patuhan in pagtag-ipon dugaing dain nagpapanjari in pagtawag yatto khiyana in pagtawag yatto khiyana mga palanggungan kapag iman apabila siya nangin duaing na rin ha Allah subhanahu wa ta'ala in piyangayuan niya na tiunay niya na in pagtag-ipon bukon pa Allah ta'ala hasabab yatto hiyayanat niya in janji niya patuhan sintuhan in tuput pagtag-iponan niya damikyan uno na din ha mga kabuhi sing kita niyo subay natu hitukbal pa Allah subhanahu wa ta'ala lawi luwa na in pakarajaan natu in pagtawakkal natu wayroon dugaing suway hitunay natu pa Allah subhanahu wa ta'ala bukun hitunay maun pahaway-haway bukun hitunay maun pasanjata amun sawab sin sanjata mo doon kau magtawakkal in isog mo rin doon damikyan hasawab sin haway-haway mo yaon mo pipinting-pinting at tawakan biuwutang hawakan mo dahin doon
amun muhibutang in pagtawakal na inyat tu hiyayanat mo na in pagtag-ipon mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab immatan bariman mga palanggungan kapag iman, wayroon duga ing tukbalan nila sin pagtag-ipon biya na sin janji nila hawaktu sila rimuku iwan si mujud janji nila patuhan sin Allah ta'ala in tuput tukbalan nila sin pagtag-ipon iwan Allah ta'ala in tuput pangayuan nila tabang hauno-uno na pakarajaan niya na hasabab yato mapuas na to hikatunay in janji na to patuhan subay hitunay na to in janji na to isab pamanusia in janji na to papagkahi na to mga palanggungan kapagiman sabab mayta in ini daakan katu tanyusin agama na to daakan katu tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala iwaning kahalgaan sin pagtunay sin janji mga palanggungan kapagiman muna janji patuhan iban janji pamanusia na din ha mga kahalgaan niya sababu li mahabbatillahi jalla jalaluh amun sabab hikalasa sin Allah ta'ala hambuok tauyan hisiyo in kalasahan sin Tuhan hisiyo mga palanggungan kapagiman amunay mga sila nagmamabuga pa Tuhan, nag-iiman pa Allah Ta'ala sa tiunay nila in parjanjian nila pa Allah Ta'ala iban tiunay nila in janji nila papagkahi nila hawaktu sila nakajanji papagkahi nila na tiunay nila sa biutang nila tiukbal nila maun papagmustahak kaniya maun patagdapo kaniya sabab mayta apabila in janji yan tiunay buko kun maun papag mustahak kaniya patagdapo niya na tanto in pagtawag kaniya khiyana inyat tu khiyayanat niya na mga palanggungan kapagiman in janji niya amun hitunay niya in parjanjian niya asawabiyat tu di niya madawhat in lasasin Allah subhanahu wa ta'ala bangkitan yung mabaya kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala na muna hitunay na tu in janji na tu patuhan amun ipon tunggal kanya siya yung tunayan sin uno-uno na ibadat sa hitunay na to uno-uno na yung kya janji na to papagkahi na to na subay na to hitunay asupaya madawhat na to in lasasin Allah subhanahu wa ta'ala biya na simbayta mahasutsi mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin dia akitan yung mga palanggungan kapag iman magpabuntol sin Allah subhanahu wa ta'ala din ha mga pagpabuntol amuin suway kita yung magpabuntol amunin hitunay na to in janji na to patuhan hitunay na to in janji na to papagkahinat na to manusia amun kya janjian na to inyaturay na ha mga pagpabuntol daakan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hasawabiyat to in mga sila nagmabuntol in agisin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yuhibbul muttaqin sabun natod in Allah ta'ala makasimala sa siya ha mga tao nagpabuntol ha mga sila nagmamabuga pa Allah ta'ala sabab mayta in pagpabuntol mga palanggungan kapagiman in pagtunay sin janji patuhan iban janji papagkahimano siya in ini din ha mga pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala demikyan din ha mga kahalgaan sin pagtunay sin janji mga palanggungan kapagiman takfirus sayiat wa dukhulul jannah in siya hikapapasin pardusahan salta mga palanggungan kapagiman sabab hikasud palawm sin sulga amun tiyataga masin Allah subhanahu wa ta'ala na bangkaw mabaya mapapas impardusahan mo papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala salta pasurun niya palawm sin sulga amun tiyataga man niya tunayan in janji mo patuhan sinin ikaw magtag-ipon kaniya tunayan in janji mo patuhan in ikaw hitunay mo in sambahayang 5 waktu tunayan in janji mo patuhan in ikaw wayroon duha ing pangayuan mo tawang buat malaingkan in Allah subhanahu wa ta'ala damikyan tunayan in janji mo pamano siya hawaktu kau jimanji uno na janji mo kanila tunayan hasupaya papasun
ampunun sin Allahu Ta'ala, ampunun sin Allahu Ta'ala, in pardusahan mo, salta, pasurun kau sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, palawm sin sulga, biya na simbiyta sin Allahu Ta'ala, haparman niya suratul Baqarah ayat kapatan, kala Ta'ala, in agisin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, wa awfu bi ahdi, awfu bi ahdikum, wa iyaya farhabun. In agisin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, haparman niya mga palanggungan kapag iman, na tunayan niyo in janji ku kaniyo, tunayan niyo in janji ku kaniyo, hitunay ku isab in janji kya janji ku kaniyo. Jimanji kita niyo magtag-ipon pa Allahu Ta'ala, jimanji kita niyo sumambahayang 5 waktu, jumanji kita niyo uno-uno na ibadat, uno-uno na ibadat, hitunay na tu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna salati wa mahyaya wa mamati lillah. Suwayin katan mga palanggungan kapag iman, in pagsambahayang na tu, in kamuhi na tu, in kamatay na tu, in pagsumbay na tu, sin uno-uno na susumbayon, din ha mga siyara sin Allah Ta'ala lillah. Suwayin tutunayan niya Allah Ta'ala, suway hakan na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasupaya hitunay sin Allah Ta'ala in janji niya, unin janji sin Allah Ta'ala na ampunun niya impardusahan sin mga sila amuin timunay sin janji sin Allah Ta'ala, amun perjanjian hantara nila sa tak pasurun sila sin Allah Ta'ala palawm sin sulga, in ini janji sin Tuhan mga palanggungan kapagiman, ampayin janji sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna wa'dallah sabunnal tuud, in janji sin Allah Ta'ala haqbunnal mga palanggungan kapagiman, wayruun pagbaluba di magpamaluba janji in Allah Subhanahu wa Ta'ala, hangkan na rin ha mga sipat sin mga beriman amuin mata nim pag-iman pa Allah Ta'ala, di nila di nila baluwahon in uno-uno na janji nila, sabab mayta di matawag matan beriman amuin mga sila nang baluwasin janji, amuray magpangbaluwasin janji beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin mga manusia yaun din doon kanila in sipat sin kamunafik halom sin pangatayan nila, na hasawabit ng mga palanggungan kapagiman bangkitan yu di da mabaya majumla din ha mga jumlahan sim mga sila taganifak in laum sim pangatayan nila, suway na tu hitunay in janji na tu uno-uno na dahin ha mga kya janji na tu, suway na tu hitunay muna-muna janji patuhan sa ta janji papagkahina tu manusia. Aqulu ma sami'tum wastagfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبي الأم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Demikian mga palanggungan kapag iman, dahin ha mga kalabbihan iban kahalgaan sin pagtunay sin parjanjian haagama Islam at taqwa, sawab hikadawhat sin pagmabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wat taqwa atharun min atharil wafa'i bi ahdillah, in pagmabuga mga palanggungan kapag iman bakkas dahin ha mga baliwakkas sin pagtunay sin janji sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian piatarang sin Allah Ta'ala haparman niya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladhina sadaku wa ulaika humul muttaqun. In agisin Allah Subhanahu wa Ta'ala in mga sila amuin mga manusia tiutunay nila in parjanjian nila, amun hawaktu sila jumanji tiunay nila salta siyabalan nila in kahalan nila, siyabalan nila in uno-uno na rin ha mga kasigpitan iban sim mga sakit tatandasan, wa hinal bas ulaika alladhina sadaku, na sila na yato yung mga manusia matan in pag-iman nila,
Sila na yato yung mga manusia amuin nang himunakon pa Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika humul muttaqun sa sila na yato in matan nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala ay bimakna mga palanggungan kapagiman in mga sila nang hayanat sinjanji na sila na yato in wayroon pagmabuga patuhan wayroon din duunin alamat sin pagmabuga kanila sabab may tain mga sila matan nagmabuga pa Allah Ta'ala na tiutunay nila in para janjian uno-uno na kaya janji nila damikyan mga palanggungan kapagiman dain ha mga kalabihan sin pagtunay sin janji harama Islam amunain malawain pag-iman sin tao apabila di niya hitunay in janji niya patuhan iban janji niya papagkahin niya manusia di ana simbita sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya mga palanggungan kapagiman wa ma lakum la tu'minuna billah war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa kad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin. Dan di ayat tinibitaan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sila amuin wayroon nang himunakon wayroon nila tiunay in parjanjian patuhan iban parjanjian papagkahin nila manusia wa ma lakum la tu'minu billah may tauno wahain ujul nakapaggang kanyo may ta kamu di manghimunakon mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala sinin Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiabit niya kamu litu'minu bi rabbikum maun papag-iman patuhan niyo maun papag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala wa kad akhadha mithaqakum iban sabun natod kiyawa sin Allah subhanahu wa ta'ala dain doon kanyo in pangandol amuin parjanjian in kuntum mu'minin banging kiaunan niyo matan bariman na subay niyo hitunay in parjanjian amun janji niyo haantara niyo iban sin Tuhan niyo damikyan janji niyo haantara niyo iban sin pagkahin niyo manusia mga palanggungan kapagiman ayaw kita niyo mabiya sin babae amuin babae sangi na yung kiaunan niya bunal babae barkanan hiyantang sin Allah subhanahu wa ta'ala dain ha mga banu Quraish dain ha mga panubo sin Quraish mga palanggungan kapagiman siabot sin Allah ta'ala wala takunu kallati nakadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha imbabae ni pagnganan hiraita mga palanggungan kapagiman unuin hinang simbabae ni may taimianin Allah ta'ala ayaw kamu mahinang biyasin sa pantun babae ni biyakan raita mga palanggungan kapagiman in raita din ha mga kakahinang niya hambuok siya rin ha mga panday-pandikal maingat magtahi sa taksipat siya sin mga mufassirun im babae ni babae ahmak babae way akal misampay kahalan niya bihat to sumagawa tiyawag siya wayroon akal sabab may ta mga palanggungan kapagiman na inkiaunan sin babae ni magtatahi sa taon siya pagdaraakon aon siya daraakon magtatahi mataod sa pantun aon siya hambuok company na inkiaunan niya hamahina at maun siya pa company niya nagdara siya kakana hipatahi niya ha mga magtatahi kaniya sa ta pag-abot mataas suga na magbalik siya maun ampa niya sikun hambuok intiyahi amun piyatahi niya hipahinang niya kakana hipahinang niya tamun na pagkita niya mahugot man ing katahi ampa siya imian biya sintiyahi ini kawaan ulong niya magbalik uus kawaun na sim magtatahi ang pasya imian na biya sintiyahi niyo badbara niyo hambuok hisyun tao taga-akal amuin marayaw na yung katahi wayroon na sahawihon pagsakali ipabadbad maluhay magtahi sumagawa magbadbad mahunit mga palanggungan kapagiman unin hiyantang sin Allah ta'ala bihat turalong ni imanu siya amun jimanji na patuhan mahugot na yung kajanji niya magibadat siya manauhid siya magsambahayang siya maun siya wang saupama jimanji pamanu siya maun siya haadlaw ini magbayad siya jimanji siya pamanu siya mahugot na yung kajanji pagsakali na inot
inot niya biadbad. Inot niya biadbad, inig. Bihat tuhantang amun mga manusia, jimanji na pagsakali, biadbad, inot impagbadbad niya. Na sangi na manusia. Sangi na manusia, amun jimanji pagsakali, inot biadbad mga palanggungan kapagiman. Na di kita niyo, papasingurun sin Allah Ta'ala, biya sin sa pantun hambuok babae, bihat ting kahalan, amun ubus na jimanji, mahuhut na yung kajanji, pagsakali na hiyayanat niyara, wala niya tiunay, in janji niya gaman, inot niya, in para janjian niya biadbad, murah-murahan mga palanggungan kapagiman, madawhat na to, in ulong iwan rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay hapagtunay na to, sin janji na to, patuhan, salta madawhat na to in sulga hadlaw akhirat, labay hakya janji kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansur al-ikhwan المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آكم الصلاة.